Arratsalde on danai. Espero dut, udara ondo pasa izana, oporrak disfrutatu izana. Uzturre foroa ere, oporretan izan da, baina lanerako tarterik ere izan du eta gaur honen adibide. Bi ohartxo, hasi aurretik, alde batetik, sarreran lau gazte, zeuden zuetako bakoitzari, folletotxo bat entregatzen aixota batekin, gure asmoa da, Uzturre foroa elkartearen adiskide taldea sendotzen, zabaltzen joatea. Ez dauka inungo konpromisorik, gure asmo bakarra da gauzak antolatzen ditugunean, zuzenean zuei informazioa lehenengo eskutik eman ahal izatea. Beraz, nahi izan ezkero, oso ongi etorriak zarete eta gure zerrendatan jarriko zaituztegu informazio hori helarazi ahal izateko. Hori lehenengo ohartxoa. Bigarrena, galderei dagokionean, aurreko bi hitzaldietan egin dugun bezala, bakoitzak orritxo bat jasoko zuen bere aulkian, eta hitzaldi mintegitxo honen garapenaren zehar, bakoitzak bere galderak, kezkak, gomendioak, helarazteko aukera izango du, Xabierrek jasoko ditu eta gero ponentei edo hizlariei zuzenean galdetuko zaie, ez? Beraz, aske sentitu zuen galderak eta gurekin partekatzeko. Hori esan da, gaurkoaren zergatia edo pixkat markoa esplikatu nizuek ez. Kursa bukatzen ari zela, nik uste gauzak kontekstu orokorrean, egoera nahasia, ziurgabetasunak esango nuke, baita ez, danok bizi ditugu. Eta horren inguruko zerbait, hitzaldi ekimenen bat egiteko asmoarekin inauguratu gendun udara. Eta hau gaurkoa horren ondorio da. Eta ziurgabetasunak eta egoera nagasia esaten dudanean, dan hori datorkigo burura Gazako sarraskia, genozidioa, Ukrainiako inbasioa eta atzo bertan logika militarista daukan estatu batek, Errusiak, Poloniari edo Europar batasunari erakutsitako indarra edo mehatxu erakustaldia. Era berean, Europar batasuna proiektu bezala ere, Frantziar estatuaren egoera ere jarraitzen alibali mazarete, gauza asko gerratzen ari dira Europar batasunean kezkatzekoak diranak. Eskailera bat edo maila bat berago etozalimagea eta Madrilera hurbiltzen balimagea, politika publiko eta debatearen degradazio eta degenerazio bat oso adierazgarria da azkeneko hilabeteetan. Eta horrek gure Tolosari, gure Tolosaldeari, guzti honek, eta gure Euskal Herriari, gure Gipuzkoari nola eragiten dion, horri buruz hitz egiteko eta mintzatzeko bildu gera, eta bildu ditugu gaurko hizlariak. Gurekin dira, Maria Eugenia Arrizabalaga, GBD-ko presidenta, Eider Mendoza, diputatu nagusia, Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramailea, Maribel Bakero, Euskal Taldeko bozeramailea, Madrilen, eta Oiane Agirregoitia teknologia lagunduta eta agenda kontuak tarteko pantailatik ikusi ahal izango du. Eta hau dana gidatzeko, danok asko estimatzen dugun Xabier Euskitze kazetari eskarmentatua dauko gurekin, eserik asko da nahi, eta gozatzera, eserik asko. Beno, arratsalde on dizuela denoi, eta eskerrik asko, Uzturre foroak antolatutako solasaldi honetarako deiari erantzun diozuen guztioi. Bueno, eskarmentatua esan du Charlesek, eta urteekin ezer izatekotan hori izaten dugu, eskarmentua. Eta, bueno, eskarmentu horrekin helduko diogu gaurko solasaldi honi. 5 ordezkari politiko gonbidatu ditugu, ikusi duzue, lau ditugula hemen, Charlesek esan bezala 5. teknologi berrien bidez izango dugu. Gurekin ditugu, Maria Eugenia edo Euge, nola nahiago duzu? Nahi esan bezala, Euge, akaso errazagoa dalako, baina beno. Gure amak Maria Eugenia jarri zigun, osea.
hori ala da. Eta kasurik egiten aldi oso. Bueno, ez dakit, aspaldi honetan ez. Bueno, Euge Arrizabalaga, Eider Mendoza, Maribel Bakero, Maria Ubarretxena, eta bosgarren bat ere bagenuen gaur hitzemana, proposamena egin zitzaion, bere alabaiezkoa eman zuen, baina agenda politikoak ez dio utzi gaur hemen izan zedin Oiane Agirregoitiari, baina, esan dizuedan moduan, geroxeago, ordu erditxo barru edo izango dugu, haren gogoeta jasotzeko aukera bideokonferentzia bidez. Charles Iturbek egin du nolabaiteko kokatze lana, ez da? Ze mundutxotan bizi garen, zenbat gatazka, zenbat korapilo, zenbat ulertu ezin, zenbat nahasmen, eta egoera norbere ikuspuntutik, norbere kargutik, norbere erantzunkizunetik nola ikusten duen eskatuko diogu gaur etorri zaigun kide bakoitzari. Eta Euge, ondo iruditzen baldin bazaizu, zeurekin abiatuko dugu lehendabiziko erronda hau. Lehendabiziko erronda hau egingo dugu, 3 minutuko interbentzioak edo gutxi gora bera eskatuko dizkizuet, ez da izela 10 izan, alegia. Eta lehendabiziko erronda honen ondoren joko dugu Oianeren gana, gero bigarren erronda bat egingo dugu, eta haren ondoren emango dizuegu zuei galderak egiteko aukera. Euge, zu eskarmentu instituzional handiko pertsona zara, Zumaian alkate izan zein, oso gazterik. Aspaldi. Bai, oso aspaldi. Pentsa, Astuta dakau gila. ni pertsotara joaten nintzenean harta dira, zu udalaren ordezkari joaten zen. Uste dut, adin berekoak esotereagu biok. Hain zaharra altzara? Beno, hemen gara, orain bestelako erantzunkizunak dituzu, legebiltzarkide ere izan zinen hainbat urtez, eta gaur egun berriz, Eusko Alderdi Jeltzalearen Gipuzko Buru Batzarreko lehendakaria zara, honen bestez, Euskadi Buru Batzarreko kide ere bai, eta zure kargutik, zure eskarmentutik, zure talaiatik begiratuta, zer dakusazu munduari begira, zein da zure ikusmira, zein zure irakurketa? Charlesek pixkat bere hitzaurre txiki horretan azaldu digu egoera, ez? Ziur gabetasuna, hitz luzia da, eta aspaldiko honetan desente modan dagoen hitza da, baina benetan gaur egun mundua bizi duen egoera definitzekotan horixen erabili dezakegu eta zuzenena da ziur gabetasuna, zentzu askotan. Eta momentu honetan esango nuke gainera, Bigarren Gerra Mundiala bukatu zenetik eta pasadia jada, 80 urte. Behar bada krisi larrienak, krisi ugarienak eta gaina danak elkarrekin nolabaiteko lotura duten krisiak bizitzen ari garela. Egia da, 80 urtetan gauza asko gertatzen direla eta leno ere izan zirela, krisi larriak munduan, baina oain dana batea gertatuko balitz bezala eta elementu bakoitza bere horretan bakarrik hartuta ere munduarentzat ikaragarrizko erronka balitzez da. Eta askotan aipatzen dira, baina ez dago gaizki berriz ere honea ekartzia, ez? Daukagu aldaketa klimatikoa, hainbeste aldiz entzuten dugun kontzeptua da, batzutan pentsatzen dutela, entzuten degula, baina ez degula barneratzen, zer nolako mehatxua suposatzen dion gizarte osoari, mundu osoari, geuri ere jakina. Eta horrekin batera, baita aipatu nahiko nuke ingurumen krisia ere. Honetaz ez da hainbeste hitz egiten, baina niri benetan kezkatzen nauen kontu bat da, eta nik uste partekatuko dezutela kezka hori, bioaniztasunaren galera ikaragarria bizitzen ari gara momentu honetan, itsasoen egoera eta plastikoen kutsadura eta beste hainbat kontu. Hori bat, krisi demografikoa ere hor daukagu. Leheno garai batian behintzat aurrenengo mundua esaten zion honetan, mundu aurreratuenean bizi gara, suerte hori daukagu, hemen jaio gaituzte.
Geroz eta zaharragoa gea, ez bakarrik euskitzetan ineu, zuedanoke bai, baina orokorrian gizartea, geroz eta zaharragoa, aldiz. Hemendik oso kilometro gutxira daukagu Afrika, kontinente erraldoi bat, beste era bateko bizi baldintzetan bizi dena, eta han justu kontrakoa gertatzen da. Jende gaztia ugaritzen ari da eta populazioa gehitzen eta gehitzen. Horrek dakarrenarekin eta denok dakigu zertaz ari garen. Eta ez dira edonolako erronkak. Hori kudeatu beharra dago eta ez dakit inork oso argi ote daukan momentu honetan nola onbideratu daitekeen ikuspegi humanista batetik ari naiz. Ze jende gaiztua ere ugaritzen ari da eta somatu diogun norbaiti Open Armsa ondoratu egin beharko litzatekeela eta horrelako majaderiak esaten, ez naiz horrelako kontu eta horiek oso argi dauzkate beraien gaiztakariak, ikuspegi humanista batetik nola kudeatu dezakegun hori. Eta gero hirugarrengo krisi mundial bat ere aipatuko nuke eta behar bada beste biak larriak ez badira niretzat larrienak. Eta da demokraziaren krisia. Polarizazioa. Demagogia. Demagogia baina are okerragoa dena, populismoa. Populismoa da demokraziak eduki dezakeen gaitzik handiena, zeatik. Populismoaren arma delako gezurra eta manipulazioa. Eta horrek demokrazia eta demokrazia sistemaren balore guztiak jan egiten ditulako, usteldu egiten ditulako. Eskuin muturraren goraka da. Estremismo guztiena esango nukenik. Erregimen autokratikoen ugaritzia. Erregimen autokratikoak beti egon dira, momentu honetan asko daude, demokraziak jeisten ari dira eta autokratak ugaltzen, eta bakoitza bere espalekua da. Batzuk izango ja komunistak, bestiak kontrakuak, bestiak izango ja kleptokratak, bestiak izango ja teokratikoak, nahi zuena. Baina danak daukate ezaugarri amankomun bat, eta da etsaia bakarra dutela, eta etsaia hain zuzen da gure sistema demokratikoa, alegia mendebaldeko sistema demokratikoa, eta horrek ikaragarrizko arriskuan jartzen gaitu. Egoera tamalgarri honen bi adibiderik nabarmenenak aipatuak izan dira eta aipatu gabe ere ezin ditut utzi, ze aukera guztietan joan den egunean eman genuen mitinean Zarautzen esan nuen egingo nuela eta hala egingo dut, gure ahotsa altxatu behar dugu eta Euskal Alderdi Jeltzalearen izanean gainera altxatuko eta ahotsa beste behin ere, Gazako genozidioa eta Ukrainiaren inbazioa ren kontra, exigitzeko pakea, exigitzeko berehalako suetena, exigitzeko nazioarteko zuzenbidea eta bereziki zuzenbide humanitarioa errespetatu dezaten. Eta nik usten dut gu denok, hemen gabenok, hor zabeten danak, zuen ahotsa, gure ahotsa altzatu beharra daukagula. Bakiu, Netanyahu ez digula kasurik egingo, eta Putinek ere ez digula egingo, baina hala ere, hau esan beharra dago etengabe. Eta aipatu ditudala bi hauek, Netanyahu eta Putin, ez dira berriak, ezagutzen ditugu, aspalditikan, bakiu zerdian, nola baita esateko, satrapak, desde luego, bihotzgabeak, jakina, eta seguramente, dudigak ez daukat, ustelak ere bai. Baina aspalditekan ezagutzen ditugu. Oain, azken boladatxo honetan, azkeneko hilabete hauetan, gauza bat aldatu eginda. Eta ez da gauza makala aldatu den hori. Eta zer da aldatu dena, Estatu Batuetako presidentea aldatu da, eta oain Trump jarri da. Eta Trump ari da jokatzen, ez dakit nola esan, nik ikusten detenean nola jokatzen duen, ze esaten duen, ze astakeri botatzen dituen, mugazergen guzti hau, da munduari feudalismo, neofeudalismo bat esartzen ariko baliz bezala. Eta Estatu Batuetako presidentea, berria, satrapen kuadrilan sartu da, edo bintzat satrapen kuadrila ugaritu egin du. Eta benetan, kezkagarria da. Eta hau guztia gertatzen ari den bitartean, nazioarteko erakundeak ahultzen ari dira. Nazio Batuak
ahultzen ari dira, nabarmena da, eta Europar Batasuna bera ere bai. Europar Batasuna gobernantza arazo larriak ditu. Ez da baina izan erraza, Europako gobernantza, baina egoera bipolar honetan, askoz ez, zailagoa. Eta hori horrela izan da, eta naiz eta estruktura horiek ahulduta egon, desde luego Europa da gure itxaropena. Eta nik usten dut, honek guztiak guri, Euskadiri, Gipuzkoari eragiten digu, eta esperantza, gure esperantza, Europarengan jarri behar degula. Eta saiatu behar garela, Europa indartzen. Hori da daukagun panorama, ez dakit 3 minutu edo 10 pasa ditudan. Eta, barkatu, eske nik horrelakoak egite ditut. Baina, badaukagu lana. Eta nik uste dut errebendekatu behar dugula baloreak, balore demokratikoak, demokraziaren azpian dauden baloreak, giza eskubideak, gauza guzti horiek, gure identitatea, markatzen dituzten ezaugarri oinarrizko horiek, errebendikatu behar ditugula. Fronte asko aipatu dituzu, eta badago zertaz kezkatu bai, ez dago zalantzarik. Larrialdi asko ditugu, era askotakoak, eta horietako asko plazaratu ditu dagoeneko Euge Arrizabalagak. Eta Eider Mendozaren gana nator orain, Gipuzkoako diputatu nagusia, lehenbiziko legegintzaldia duzu, eta Europa mailan, mundu mailan, oso garai gatazkatsuak egokitu zaizkizu Eider. Zein da zure irakurketa, nola ikusten duzu hau? Nik ez nuke inorik egingo. Guk beti esaten dugu, inundik inora ez genuela pentsatzen hau erraza izango zanik, eta edo nola ere aurre egin diogu erronkari, eta erronkari eutxi diogu, eta hortaz zailtasunak asko dira, baina zailtasun horiek gainditzeko gaude, beraz, nik alde negatiborik ez dut ikusten, eta gainea alde positiboari eutxi behar diogu, bestela ito iten gehalako. Eta zaila eukiko duzu lan hau, gu lau zuzentzen ze aspaldi elkar ezagutzen dugu, guk ere bidea egin dugu elkarrekin, eta elkarri lagundu diogu, eta elkarrekin bide hori egin dugu, eta oraindik hau ez da bukau. Edo nola ere, Tolosan gaudela aprobetxatuta, eta estropada garaian gaudela, hemen afizionatu bat baino gehiago ikusi dut, eta, nahi dut itxasoaren metafora erabili pixka bat irudikatzeko gaur egungo egoera, ez? Ze, esaten dugu olatuak handi direla, bide batez zorionak Tolosako nesken taldeari. Esaten dugu olatuak handi direla, eta hala da, itxaso handia da, eta olatuak handi dire, eta hor Eugek aipatzen zituen, zenolako transformazioak bizi ditugun munduan, mundua oso azkar doa, transformazio digitale teknologikoa, aldaketa klimatikoa, transformazio demografikoa, soziala, ikaragarriak dira. Eta hori nahikoa ez baldin bazan, eta zure denboratara egokitzeagatik, hori nahikoa ez baldin bazan, haizea ere oso zakarra daukagu. Haizea zakarra daukagu. Eugek aipatzen zuen bezala, Trump bezalako agintariak, edo Putin, edo Netanyahu, edo baita ere Maduro bea ere ez, dira oso erasokorrak, bortizkeria erabiltzen dute, matxistak dira erabat, eta honek benetan kezka handia eta beldurra sortzen du. Baina beldurra ere ez da berria, ez? Esaten genuen, egoera hau beldurgarria dela, eta nik askotan ere pentsatzen dut ala da, beldurgarria da, baina gogoratzen den nola gure amamak beak, duela denbora bat hiltzanak, beti esaten zuela ze mundu utzi behar diegun gure ume hauei. Alegia, duela hamarkada bat ere, sensazio hori bageneukan, beldurrarena edo mundua erozegoela. Baina esango nuke bereziki dagoela momentu honetan egoera ziurgabea eta beldurgarria ere. Eta hori horrela esan da, alegia, itxaso zabala olatuak handiak eta haizea zakarra, begiratu behar dugu ere geure egoera zein dan, eta ikusten dugunean egoera zein dan, eta jakinik gurea, gure herria ez dala irla bat, itxaso honetan, olatu handiak diren honetan, eta haizea zakar dabilenean, ondo eusten ari zaio gure herria. Norabidea dauke, eta norabidea finkoa dauke, definituta dauke eta ondo eusten ari zaio. Eta hortaz, esan genezake, ikusita mundua nola dagoen, industriari eusten diogu, eta gainera etorkizuneko apostuak egiten ari gera, ongizate sistema ere gero eta hobea daukagu, eta hor ere berrikuntza sartzen ari gera,
komunidade balioei ere eusten ari gera, eta hortaz, egia da, beldurgarria dela, baina baikor izateko arrazoiak ere baditugula. Eta egoera dala horrela, alegia gurea, irla bat izan gabe egoera, ona dala gure herrian, sendo dagola gure herrian, ere, Maria Joanak esaten duen bezala, hau ez da kasualidade bat, inundik inora. Eta hortaz, kasualidade ez denez, puntu honetara eraman gaituzten herri bezala balioiei eusteko momentua ere aldarrikatu beharra dago. Alegia, geran bezalakoak baloreak ditugulako, gureari eusten diogulako, gure nortasunari, gure erakundeei, lan onari, industria bultatzeko garaian, elkartasunari, elkar zaintzeko garaian, eta etengabeko berrikuntzari eta espazio berriak bilatzeari, ez? Hortaz, olatu handiak, haizea zakarra, baina gure ontziari ondo eusten diogu, olatuak surfeatzen badoa eta bide horri eutxi, baina hori horrela izateko, aipatzen nuen bezala, honetara eraman gaituzten balioiei utzi behar diogu, eta horiek sendotu etorkizunera begira. Agirreletek esan zuen, ez da, itxasoan ura gaundi dire murgildu nahi dutenentzat. Ez dago murgildu beste erremediorik. Eta, biok aipatu dituzue, Netanyahu, Trump, Putin, haiek behar bada hemen eroso sentituko lirateke, hau ez alda nazioarteko txotxoin giloen zentroa. Baina beldurra ematen du gu hartzen gaituztela haiek txotxon gilotzat. Hori da beldurra ematen duena. Ez dute guan pentsatu ere egiten. Maribel Bakero diputatua Madrilgo Gorteetan eta Kongresuko Euskal Taldearen bozeramailea. Zu, Maribel, Euskal Herriarentzat Euskal Herritik aritu ondoren, orain Madrildik diarduzu, eta, ez dakit, zer aurkitu duzu, zer ikusten duzu, zer atzeman duzu? Atzeman, usteet, denok ikusten dugula, egunero, ze panorama dakagun Madrilen eta ze borroka politikoa dagoen. Ezagit, politika egiteko modu horiek ez datoz bat gurekin, eta eskerrak, nekoren ikusteet Euskadi irla badala, zenbait zeintzutan, eta area juntzaretenok, eta tokatzen zaizue askotan area jutea, badakizu ezer dagoen, ez? Gorteko gaiak eta horrelakoak, eta bronka politikoa besterik ez dago, ez? Hemen aipatu ditu bai Eugek eta bai Ederrek eta aurretik Charlesek, eta zu berak epetu duzu mundu mailan ze arazo ditugun, ze aulezitan gaude, ze ziur gabetasunean bizi gara, bainoan ikusten duguna da bronka politiko bat, nork dauka legitimitate gehiago kontrolartzeko, nork gobernatu behar duen eta horretan dabiltza alderdi politiko nagusienak, estatu mailako alderdiak, baino ez dira heltzenari benetan gertatzen ari denari. Beraz, dago bronka politikoa hemen, ikusten dugun hori, eta behien dauden eta beharrezko diren erabaki horiek, eta batez ere gure herriarentzat beharrezkoa diren erabaki horiek hartzeko eta adosteko zailtasun handiak daude. Ze ikusten duguna eta balioan jartzen nahi dana goiko parte hori da. Hau da, bronka politikoa, gorrotoa, iraina, eta egia esan oso zaila da, oso zaila egiten zaigu mundu horretan, politika egiteko mundu horretan, guretzako ez hain demokratikoa eta batzuen eskutan eta Vox alderdi politiko bezala ez demokratikoa den alderdi politiko bat joku horretan dabilenean. Gero, majoria batzuk daude kongresuan, bazkenian, giro politiko ere gehiago nazten dutena. Eta momentu honetan ere, azkeneko fase honetan, legealdiko azkeneko fase honetan, denak begiratzen dugu elkar ze gertatuko dan, zer eztan gertatuko, zer abaki hartuko diran, eta horrela gabitza ez, mesfidantzarekin ez, honek ze mugimendu egingo duen, horrek zer abaki hartuko duen, eta horrek ez du bat ere laguntzen politika on bat egiteko eta ditugun arazoak konpontzeko. Baita ere mundu mailan dugun krisi hori nolabaitxe bideratzeko edo laguntzeko. Eta hemen esan da ere Europako ahultasunak, horrek ere karga handia du estatu mailan, eta baita ere mundu mailan daukagun egoera. Orain momentu honetan dazkagun gerrak, daukagun genozidioa, Gazako genozidioa, arantzelen, Trump da bilen arantzel ekonomikoan, denak mehatxuak dira. Eta mundu horretan eta politika egiteko mundu horretan egia benetan zaila da,
neketsua da, baina nik beti eider bezala, uste esperantza puntu bat ere jarri behar diogula politika egiteko moduari, modu horretari, aldatu behar degula, politika egiteko modu hori, eta horretan jarraitu behar dugula. Eskerrik asko, Maribel. Eta lehendabiziko txanda hau Maria Ubarretxenarekin amaituko dugu. Maria legebiltzarkidea da Gasteizko Parlamentuan, gobernantzako administrazio digitaleko eta autogobernuko sailburua, eta horrez gain Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea ere bai. Eta emakume bozeramale asko izan dira historian, Eusko Jaurlaritzan. Mari Carmen Garmendia, Miren Azkarate, orain zuzeu. Eta Maria, ikusten duzunetik, bizi duzunetik abiatuta, zer mundutxo dakusazu? Arratsaldeon guztioi, lehendabizi, bat egiten detela, ez orain arte esandakoekin, eta nik gogoan daukat, orain dela urte gutxi, guk gore artean komentatzen gendula, ez ginelako konsiente, zelako sortea geneukan, bizitzen ari ginelako Europan gatazkari gabe eta gerrateri gabe bizitzen den epe luzerik zabalena, eta hori tamalez amaitu da. Eta lasaitasun horrek agian egin zuen Europa nolabaiten lasaitzea, edo beste gai batzuei atentzioa ematea, eta momentu honetan bizitzen ari garena, ez da bakarrik hainbat gerrate daudela eta paki hori apurtu egin dela, baizik eta munduare geopolitikoki asko aldatzen ari dela, eta munduko lidergoak aldatzeko prozesuan daudela. Batzuk ez dutela nahi bere lidergoa utzi, beste batzuk lidergoa hartu nahi dutela, eta bizitzen ari garen gerrate aldaketa klimatikoari aurre egiteko moduak eta bakoitzaren posizionamenduak ere erantzuten dio gerrate geopolitiko horri. Eta panorama horren baitan, gu Europan gaude, eta naiz eta hemen ere esan den, Europak bere ahultasunak badauzkala, nik uste zortea dugula. Europa dagoelako, zer izango litzateke, Europa egongo ez balitz. Pentsatu ere ez dut nahi egin. Ahultasunak dauzka, noski. Eta horregatik egin behar deguna da, indarrak batu, eta Europak batuta egin behar dio aurre, datorren honi. Kontestu horretan eta guk Jaurlaritzatik, ikusten deguna da Euskadik izan behar duela ahotsa Europan. Izan ere momentu honetan mugimendu horiek ematen ari diren horretan eta politikak erabakiko diren horretan, Euskadik izan behar duela bere ahotsa, erabakigarriak diren gaietan ere guk esaterik izan dezagun. Beraz, ez naiz gehiago luzatuko ze uste dut orain arte esan diren guztiekin bat egiten dudala, eta ikusi degula ez, bai gerrate bati eta beste gerrate bati erantzuteko izan diren modu ezberdinak, ekonomiak zelako pixoa daukan Estatu Batuak eta presidenteak, zetratu txarra egin dugun Europak Estatu Batuekin, non Euskadin eragin zuzena izango duen, enpresetan 0,30 gure barneko produktu gordinaren 0,33an, eta guk tratu hori, edo Europak tratu hori onartu du, ez zeukalako beste erremediorik. Ahultasuna bai, baina esan bezala uste dut hala ere Europa positibo gisa hartu behar degula eta gure lana izan behar dela Europa indartzea eta batasunaren bila joatea. Eskerrik asko, Maria. Bigarren erronda bati geroxeago helduko diogu, gaztelaniaz egingo dugu bigarren erronda hori, eta ez dakit prestote daukagun konexioa, bai, nun ikusiko dugu, Oiane, hortxe? Ea bada, Oiane Agirregoitia ikusteko aukerarik daukagun, eta nondik konektatu zaigun, bai, hementxe daukagu, Oiane Agirregoitia, arratsaldeon dizula? Arratsaldeon guztioi. Beno, zu hitzemana zinen gaur Tolosara etortzeko, baina denean batera egoterik ez dago, leku askotara iristen zara, baina gaur bi lekutan egoterik etzen eukan, gaur Estrasburgoko egoitzan osoko bilkura izan duzue, oso garrantzitsua gainera, eta oraintxe ordu terdi edo iritsi zaigu lerraburua, EITBk amanduena hause zen. Europako Parlamentuak Israelekin akordioak moztea onartu du, baina ez du Gazako egoera genozidiotzat hartu. Beno, esaguzu mesedez, Oiane, nola joan da osoko bilkura eta ze zapore utzi dizu? Bai,
Bueno, arratsaldeon eta lehenengo eta behin barkamena eskatuko dut, hortze egoteagatik, zeren ilusio handiagaz jasune ban gonbidapena, hortze egoteko, EAJ taldean Bruselan tolosarrak ditugu eta gainera plana geneukan hortze egoteko zuekin, baina aipatu duzun moduan, Estrasburgoko osoko bilkura eta gai garrantzitsuak mahai gainean, Europaren egoeraren debatea eta Gazaren inguruko ebazpen hori, gaur bozketa zen, eta hortz egon behar, eta hori, oin dela ordu bete Bilboko aireportura heldu eta hemendik Sabinetzetik, heldudan moduan zuekin tartetzu bat egoteko. Eta erantzuna moten, gazigozo esan behar dugu dela azken baten gaurko emaitza. Eta esan behar dut gazigozo dela, Europako debatean azkenean eta esan aldugu azkenean entzun genuela gaitzespen bat zegoela Israelek egiten ari zenagaz eta zigorrak bultzatuko zirela, akordioa zutabe komertzialan baita ere eten egitea proposatu egingo zela, baita ere Israelek ez parte hartzea hainbat programetan eta ordainketak geldiaraztea, eta orduan horrek pausu handia ziren aurrera, eta beraz gaur parlamentuan garrantzitsua zen baita ere hori baiezkoa emotea, eta garrantzitsua da Europa mailan ezin dugulako ahaztu 3 instituzio ezberdinetan hartzen direla erabakiak. Komisioa dago alde batetik, Europako Parlamentua dago bestetik, eta gero kontseilua estatuekin. Eta honetan guztiok ez bagara jartzen ados zaila da aurrera benetako pausuak emotea. Eta orain gaur lortu duguna da presioa sartzea estatuei. Eta eure mailan gauza batzuk erabaki beharko dituzte, eta nik uste dut komisioak bidalikako mezuagaz eta gaur bidalitako mezuagaz eizunak baita ere zutabe komertzialanena aurrera joango dela. Eta gero, Gazia, genozidioarena edo genozidioaren hitza ondino batzuei beldurrasko ematen zaie, ematen die, eta gero badekogu baita ere gertatzen zaiguna Alemaniarrekin, euren motzila dekote eta eurentzat oso zaila da hitz batzuk erabiltzea. Orduan, negoziaketan egin duguna da zailatzea ahalik eta gehien lortzen, eta nik uste dudana da, gaur esan behar duguna da aurrera pausu bat dela, bidea zabaldu egin dugula, hemendik aurrera are gehiago lortzeko. Utzi behar izan ditugun hitzak bidean eta gaitzespen tinkoagoak genozidioaren inguruan guk proposatuta geneukan geure lehenengo ebazpenan, baina, espero dugu gauzako betzen ez baldin badira edo hemendik hilabete batera beste hausnarketa batean hori mahai gainean egotea eta aurrera ataratzea. Erki Oiane, gaztelaniaz ere eskatuko dizut hausnarketatxo bat. Nuestros padres y abuelos vivieron una guerra, nosotros hemos sido tan inconscientes o ignorantes o inocentes tal vez que pensábamos que a nosotros no nos tocaría nada parecido y de pronto parece que en cualquier momento un dron nos puede explotar encima de la cabeza. ¿Seremos capaces de conseguir un mundo más amable, más favorable para la convivencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que es a lo que tenemos que aspirar, sin duda alguna. Pero también tenemos que aspirar a eso desde el realismo, sabiendo que el contexto que yo creo que cualquiera, ¿no? María Eugenia ha arrancado haciendo un dibujo de la realidad que tenemos en cuanto a líderes y lo que está sucediendo en Gaza, en Ucrania, el ataque a Polonia, o lo que ha pasado con la flotilla, ¿no? Ya que has mencionado tú también los drones, por ejemplo. Bueno, lo que vemos es que estamos en un mundo en el que han cambiado las reglas de juego y las normas que regían el ámbito de la seguridad, en el que hay quien pretende imponer otros modelos y formas de poder y otros repartos de poder, y donde las democracias y los valores pacíficos, digamos que no es que estén muy al alza, precisamente. Y por eso el valor de que estemos ahí y defendamos, tengamos claro, con ambición, con liderazgo,
con cabeza y con corazón, qué es lo que somos, cuáles son nuestros valores, a dónde queremos ir y con quién queremos ir en este camino. Y yo creo que como EAJ-PNV, que hemos hecho un proceso de reflexión, unas ponencias políticas, tenemos una primera ponencia que es Euskadi como nación europea, y en ese marco defendemos claramente qué es lo que queremos ser como pueblo y como nación y cuáles son nuestros valores. Y lo que queremos es un mundo que esté en paz, y creemos en Europa como un proyecto político de paz, que fue para lo que nació, pero sin ser ingenuos. Las guerras pueden darse, hay muchos tipos de guerras y de ataques, hay ataques híbridos. No estamos preparados probablemente ni preparadas para defendernos para lo que nos viene en materia de drones. Ucrania está aprendiendo mucho de una situación lamentable. Europa probablemente le va a tocar aprender a defenderse por si acaso de lo que está sucediendo en Ucrania. Y bueno, yo en estos casos suelo decir, no nos gusta, o sea, yo no me quiero una guerra, no me imagino algo así para nuestra sociedad, ni para nuestros hijos y nuestras hijas, y es lo que tenemos que promover, sociedades pacíficas y sobre todo parar también actitudes violentas, que a veces también la estamos viendo en un contexto, ¿no? Es decir, cuando se promueve la violencia también en distintos ámbitos, ¿qué es lo que estamos generando? Bueno, pues desde ahí hacerlo sin ser ingenuos e ingenuas, porque tampoco queremos que haya violencia machista, pero hay violencia machista. Y en un momento dices, si se me viene alguien que no deseable a atacarme por ello, pues que me pille preparada. Y en materia de seguridad, casi tendríamos que hacer una pequeña analogía con ello, aunque suene duro. Oian Agirre Ohikoa, eskerrik asko gaur gurekin teknologiaren bitartez baldin bada ere bat egiteagatik. Adi egon gara, ze berri etorriko ote ziren Estrasburgotik, eta tira, genozidioari genozidio deitzea lortu ezpada ere, gauza batzuk behintzat entzun nahi ez zituen gauza batzuk esan zaizkio Israeli, eta horrek emaitzak ekartzen dituen. Eskerrik asko eta hartu atxeden. Eskerrik asko zuei, bezarkada bat. Ondo izan. Bueno, bigarren errondarekin abiatuko gara, eta berriz ere Euge zeurekin hasiko naiz. ¿Qué nos jugamos en Euskadi en este mundo global tan condicionado por las amenazas, no solo amenazas, por las guerras, tan polarizado, tan convulso? Te pediré que nos des 2 o 3 claves. Pues nos jugamos mucho. Evidentemente, Euskadi no es una isla y estamos sometidos a un juego que a veces nos gusta más y otras menos, y evidentemente en este momento no mucho. Pero por intentar concretar un poquito más, yo diría, bueno, pues se puede responder a esa pregunta en castellano, se me hace raro, paréntesis. Pues a mí... Bueno, pues podemos responder a esa pregunta desde un punto de vista personal, no personal mío propio, sino yo creo que personal de cada uno de nosotros debería de ser. Deberíamos todos de tener un compromiso activo contra el individualismo, que hemos hablado de populismos y demagogias y mentiras y manipulaciones, pero otro de los males que nos acosan, diría, en este momento en nuestras sociedades es el individualismo, que creo que en realidad acaba siendo una especie de eufemismo del egoísmo. Si somos un pueblo que lo somos y si queremos seguir siendo lo que queremos, tenemos que ser muy conscientes de que no solamente las sociedades se basan en valores comunitarios, sino que nuestro proyecto político como abertzales es en sí un valor comunitario, un elemento comunitario que conforma una comunidad que es consciente de su mismidad. Entonces, debemos hacer guerra personal, un compromiso personal contra el individualismo. Si tengo que hablar como partido político en Guipúzcoa, que es igual la responsabilidad que me corresponde en este momento, yo diría que evidentemente el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa debe hacer políticas que respondan a las necesidades y las preocupaciones que expresa la ciudadanía, la gente de Guipúzcoa en este caso, que por otra parte es lo que el Partido Nacionalista Vasco lleva décadas haciendo. Y esas preocupaciones las conocemos pues porque otras cosas no sé, pero encuestas se hacen por un tubo. ¿Y cuáles son esas preocupaciones? Pues la de la vivienda, la sanidad, la seguridad, los cuidados.
esos están siempre, ¿no?, ahí en el top, y seguir haciendo políticas ambiciosas, inconformistas, pero eginkorrak, o sea, realizables. Política con fundamento, buena política. Maribel hablaba de la política madrileña, aquello es la antipolítica. No nos debemos dejar arrastrar a la antipolítica y nosotros nos debemos a la buena política porque tenemos un compromiso político con este pueblo que es Euskadi y, por supuesto, con Guipúzcoa. Y para terminar diría que también tenemos que afrontar y nunca cejar en el camino de la reivindicación política nacional. Se habla mucho y cada vez que lo oigo me chirría porque no me gusta nada la expresión de una ventana de oportunidad. Yo soy un poquito escéptica, será por la edad y porque ya hemos visto mucho y las ventanas casi siempre están cerradas o tienen un chirriquito así mínimo que efectivamente hay que saber aprovechar. Y Pedro Sánchez y su gobierno están en una situación precaria, cuando menos, y la alternativa posible o plausible pues es la que es, ¿no? Nosotros en ese ámbito o en esta tesitura creo que tenemos que dar pasos para cumplir el Estatuto de Gernika después de 40 y tantos años, que Pedro Sánchez, por lo menos en los últimos 6 años, si no me equivoco, nos ha firmado, prometido e incluso aprobado en Consejo de Ministros cronogramas de cumplimiento íntegro del Estatuto 3 o 4 veces. Ella igual es menos escéptica que yo, porque a ella se le ocurra y está todos los días a ello, ya lo explicaré acaso. Ya veremos. En todo caso, siempre tenemos que seguir adelante y dar pasos y ganar más cotas de autogobierno. Evidentemente, con eso, la otra ventana de oportunidad que se suele mencionar es aprovechemos que Pedro Sánchez siga en el Gobierno de Madrid para llegar a acuerdos sobre temas de nervio nacional que confluyan en eso que pretendemos lograr, que se llama nuevo estatus, que sería una relación bilateral de igual a igual entre dos sujetos políticos basado en los derechos históricos y con un reconocimiento nacional. Y cuando digo reconocimiento nacional no me estoy refiriendo ni a una nación folclórica, ni cultural, ni literaria, porque he escuchado las 3 expresiones en boca de personas de otro ámbito político, sino nacional de verdad, de nación, que significa que una nación, por serlo y per se, dispone de los derechos políticos que le son inherentes. Eso que llamamos derecho a decidir su futuro político, por ejemplo. Con Pedro Sánchez firmamos un acuerdo de investidura y allí pareció abrirse un chirriquito en una ventana, porque en aquella firma se decía que se podrá plantear, cuando menos un diálogo, no recuerdo las palabras, ¿no?, para hablar de estos temas. Tengo que reconocer que a estas alturas de la película también soy escéptica. Pero bueno, en todo caso, los partidos políticos principales de Euskadi sí estamos intentando llegar a acuerdos de base y de fundamento. Ya veremos hasta dónde llegamos. Y, bueno, horixe, nik esango nuke eta naiz eta gaztelaniaz egiten hasi garen, euskararen aldeko konpromiso personala ere nik uste dut errebindikatuko nukeela gu geuk, zuek denok egin dezagun, ze azkenean nazio bat gera, baina gure identitatea neurri handi batean edo neurri handienean euskerak markatzen du, eta munduan aipatu ditugun arazo guzti hauek zaildu egiten dute, baita gure identitatearen eta gure euskeraren egoera, beraz, zuekin kontatzen dut. Eta sekula baino euskorrago izan beharra dago. Alaxe. Gu moldatuko gara, Egia da gauza gaxi jartzen zaizkigunean orduan euskortzen gehala, Bakaolako joera bat. Bueno, Eider Mendoza, ¿y qué nos jugamos, a tu parecer, desde Guipúzcoa, desde Euskadi? ¿Cuáles son las claves en las que quieres incidir?
A mí me pasa igual que a María Eugenia, me parece que estoy haciendo mincha práctica contigo. Hablar, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, esango dizut, Eibar. Jonanek deitu zidanean eta proposatu zidan eta baiezkoa eman nion, eta gero geratu ginen bilera batean da esan zidan, bigarren erronda erderaz da. Esan nion, baiezkoa eman nian, baina ez zegiat emango nian aurretik esan izan bai. Moldoko gea. A ver, nik, como Diputación Foral de Guipúzcoa, que también, bueno, que me toca, cada cual tiene su papel, a pesar de que evidentemente las cuatro somos del mismo partido político y compañeras, además, desde hace mucho tiempo, hemos establecido una serie de prioridades, ¿no?, como Diputación, como institución, viendo la complejidad de la situación, tanto mundial como también política que tenemos, porque, Euskitze, tú mismo me decías, ¿no?, al principio, que estaba difícil, y efectivamente lo está. Pero no sé si es porque somos egoscorras o... yo suelo decir que nadie dijo que fuera fácil, pero que estamos aquí porque queremos mucho a nuestro país y porque estamos dispuestas a darlo todo por ello, ¿no? Por tanto, nunca quiero caer en la desesperanza, y tengo muy claro también que no solamente no caer en la desesperanza, sino no solamente conformarnos con resistir, sino que viendo la situación cuál es, que tenemos que establecer una serie de prioridades y para alcanzarlas superar todas las dificultades que tenemos en el camino, que las tenemos y muchas. Entonces las tenemos que sortear. Yo establecería 3 prioridades, que son las que hemos determinado en la Diputación. La primera sería el bienestar de todas las personas, la segunda la industria, y la tercera sería, bueno, pues una serie de valores que son importantes. Con respecto a la primera, la del bienestar, me habréis escuchado decir muchas veces que el objetivo principal es el bienestar integral de todas las personas. Aquí, cuando hablamos de bienestar, tenemos un territorio que cuida de las personas, que las ha cuidado siempre históricamente bien, pero no nos conformamos tampoco con eso, sino que además estamos mejorando los servicios que prestamos, mejorando los cuidados que prestamos. Tenemos una sociedad, como decía María Eugenia, no solamente porque nosotras cumplimos años, sino una sociedad que cada vez, unos servicios que cada vez atienden a más personas, la dependencia en general, pero no solo, también víctimas de violencia de género, también personas menores, cada vez más. Y además durante más tiempo. Y ello ya de por sí es un reto muy importante. Se ha incrementado la inversión social durante estos últimos 10 años en un 60%. Ahí, ¿no?, es muchísimo. Pero no nos conformamos con eso, no nos conformamos solamente con eso. Estamos innovando, estamos mejorando, personalizando, haciendo una transición en los cuidados que tiene un impacto directo en el cuidado de las personas, un impacto positivo en el cuidado de las personas. Y hay muchas iniciativas en relación a eso, no es el momento de detallarlas. Si alguien quiere, bueno, pues ya explicaremos más. Pero tampoco nos conformamos con los servicios que ofrecemos o la mejora de esos servicios. Vemos también que desde la pandemia ha cambiado muchas cosas, que ha tenido un impacto muy directo. Y hay nuevas realidades que son emergentes, que antes no existían o que no existían con tanta fuerza. Una de ellas es la salud mental. 1000 consultas al mes en Osakidetza, todos los meses, relacionadas con la salud mental. El problema también que tenemos de adicciones por parte de los menores, adicciones de todo tipo, pantallas, pornografía, drogodependencias, en fin, tienen dependencias de mucho tipo. La soledad no deseada, una persona de cada 3 de más de 55 años confiesa sentirse sola. No está sola, se siente sola, que es distinto. Y también pasa con las personas menores. La dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo por parte de la juventud, la emancipación, lo difícil que está, es un reto muy importante que tenemos. Eso en relación al bienestar. En relación a la industria, bueno, tenemos un reto muy importante en un momento como el actual. Maribel, tú misma lo decías, ¿no? Bueno, pues no solamente los líderes mundiales que tenemos que son terribles, sino las guerras comerciales, las guerras ellas mismas, el estrés al que están sometiendo a la industria, que se está comportando bien, en general, se está comportando bien, con muchas dificultades, pero de momento se está sosteniendo bien.
Pero no nos podemos conformar tampoco con eso, con sostener y con ayudar. Tenemos que hacer también apuestas de futuro para centrarnos o situar a Guipúzcoa, nuestro país, en los ámbitos industriales de futuro, como pueden ser la movilidad sostenible, inteligente, como pueden ser la cuántica, las terapias avanzadas. Por tanto, en la industria también tenemos muchísimos retos para también dotar de empleo de calidad a la juventud. Por tanto, en la industria también tenemos, la industria es y la economía una de las prioridades de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y en tercer lugar, hablamos en muchas ocasiones de valores, ¿no? Valores como son, y aquí haría cuatro subgrupos, digamos, que no sé si son valores, pero que son desde luego propios y son muy importantes. El primero, desde luego, sería el euskera. Como dice María Eugenia, sin euskera akabo gure herria, gure herriaren izaera nagusia gure hizkuntza da, eta horri eusten ez balin badiogu gureak egin du, eta hor konformatzearekin ez da nahikoa. También tenemos que ir contracorriente y seguir adelante como sea. Los valores que no son propios, los valores comunitarios, ¿no? Como son la solidaridad, el compromiso, el trabajo bien hecho, el ayudarnos mutuamente, nuestra identidad como país también, nuestras instituciones, defender lo nuestro, dar pasos adelante, autogobernarnos más y mejor. Luego también la igualdad, donde tenemos muchísimo que hacer a pesar de que hemos avanzado, y hoy será una de las primeras veces en la que hay un entrevistador masculino y 4 entrevistadas mujeres. No son muchas las ocasiones, y me viene al pelo para decir que, bueno, en la introducción, euskitze esaten zenuen, barkau, pixkat luzatzen ez, baina konpensatzeko lehenengo garena. Esaten zenuen, Maria zela bozemale Eusko Jaurlaritzan eta bozemale emakume gehiago egondala, baina gogoan daukat, eta hori ez nago ahazteko, bere garaian duela urte batzuk, Josu Jon Imaz bozemale zan, utzi zuen bozemaletza, eta portadan urrengo gunean jakintzanean nork ordezkatuko zuen, titularra izan zan. 2 mujeres sustituyen a Josu Jon Imaz. Bat nahikoa ez. Oso harrigarria izan zan eta oso mingarria. Berdintasuna beraz hori ere bada egin beharreko edo lehentasuneko elementu bat, ezinbestekoa, eta aldi berean ere demokrazia, balore demokratikoak. Elkarrekiko errespetua, elkarri laguntzea aipatzen genuen, baino erakunde gisa ere, eta ikusita Madriden ze gertatzen den, ikusita Madriden munduan ze gertatzen den, edo elkarrekin egiten dugu bidea, edo elkarri laguntzen diogu eta elkarrekin eusten diogu gure erakundeei eta gure izaerari eta gure nortasunari edo bestela horretan ere jai daukagu. Y he pasado al euskera, ya se me disculpará, baina, bueno, holaxe oiuta gaude, geu ere. Primera. Maribel Vaquero. Bueno, en España se está viviendo una legislatura muy sui generis, muy tomada con pinzas, que no ofrece grandes garantías ni seguridades de que ni siquiera vaya a llegar a su fin. ¿Qué nos jugamos? Bueno, que no va a llegar a su fin no queda aquí. Sánchezekin, pues todos sabemos que es impredecible. Nunca sabemos si el presidente Sánchez pues, va a aguantar toda la legislatura, si va a tener el viento a favor, no va a tener, qué dicen las encuestas, cuándo le va a convenir llamar a elecciones o no. La verdad es que nadie pone la mano en el fuego, pero sí es verdad que últimamente la gran mayoría del corrillo mediático en Madrid no da que vaya a durar más de Semana Santa. Pero bueno, esto es, no sé si una primicia y tal, pero es lo que se oye. Lo cual yo no pongo la mano en el fuego porque la verdad es que con Sánchez todo es posible. ¿Qué le pasa a Sánchez? Que primero no tiene una mayoría suficiente para gobernar, pero sigue pensando que sí la tiene y muchas veces presenta proyectos de ley, presenta iniciativas pensando que todos los demás vamos a tener que hacer amén amén aquello que el presidente del Gobierno presenta. Nosotros tenemos un pacto de investidura, queremos que ese pacto se cumpla, María Eugenia ya ha hablado del pacto de investidura y vamos a estar JQ en ese pacto de investidura y en ese cumplimiento hasta que finalice la legislatura. Finalice cuando finalice y en esa exigencia vamos a estar. Tal vez, incluso con mayor
efusividad o ahínco o con mayor tenacidad, ¿no? de aquí en adelante. Eso es lo que pasa. Pero a mí sí me gustaría explicar que muchas veces, y aquí ya veo que también hay senadores y gente que ha estado antes bueno, también está Joaquín aquí, y yo he aprendido de ellos, lo que el mayor mandato que teníamos cuando llegábamos a Madrid era dejar muy claro que nuestra forma de hacer cultura política, de Joaquín, era diferente. Que el Partido Nacionalista Vasco tenía una forma de hacer cultura que era una cultura política democrática y que teníamos el pabellón muy alto y que así tenía que seguir siendo. Y por lo tanto, ese mandato siempre lo hemos tenido cuando hemos ido a Madrid a representar a los intereses de Euskadi, a representar a Euskadi y a nuestros votantes en Euskadi. Dicho esto, llegan los proyectos de ley y en los proyectos de ley el grupo más plurinacional de todos, y sobre todo aquel que presume ser más plurinacional, peca siempre de olvidarse de que hay diferentes nacionalidades. Y todas las leyes son invasivas. Empiezan así, unas con mayor medida y otras en menor medida. Incluso aquellos que hoy escuchaba la portavoz de Sumar decir que ellos sean un partido plurinacional, pues justo pueden llegar a ser los menos plurinacionales o los que menos tienen en cuenta que las competencias están, hay comunidades autónomas que tienen competencias, hay ayuntamientos que también tienen competencias y que se tiene que respetar ese pacto, que también es un pacto constitucional. Entonces, bueno, nuestro trabajo es defender a Euskadi, defender a su autogobierno, intentando ir siempre más allá, construyendo nación, y tengo que decir que nosotros ese es el mandato que lo hacemos desde el respeto y desde un punto de vista democrático. Y diría que somos el único partido vasco que hace eso en Madrid. Y para finalizar esta segunda ronda, María Ubarretxena, bueno, supongo que las perspectivas y las lecturas difieren según la institución desde la que se trabaje. Desde el Gobierno vasco, ¿cuáles son las lecturas, cuáles son las claves que quiere remarcar? Yo creo que tenemos en común, o de lo que se ha comentado aquí, la forma de hacer política, y yo eso sí me parece que es además pertinente en el contexto actual, y efectivamente se están perdiendo las formas, y aunque muchas veces creemos que Euskadi es una isla, pues en el Parlamento Vasco lo hemos visto también, en los plenos ordinarios, en los plenos de control, cómo hay fuerzas políticas que intentan traer el modelo de Madrid aquí. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy firmes, porque ese no ha sido el estilo, y si efectivamente le queremos hacer frente a, bueno, pues al problema, al contexto actual que teníamos, una de las maneras de hacerlo es esa. Y siempre decimos que no hay soluciones fáciles, que a los problemas difíciles las soluciones también pues no son sencillas, no son soluciones fáciles. Y los populismos crecen porque efectivamente, bueno, queremos oír que las cosas se van a arreglar, que los problemas tienen soluciones, y en el contexto que vivimos de rapidez y de la información, de pantallas, en el contexto actual, queremos que además la solución sea rápida y sea ya. Y por tanto, a ese o a esa que me está ofreciendo a mí una solución lo más rápida posible, pues tenemos tendencia a creérnosla y hacer a favor de eso, y estamos viendo cómo está subiendo la extrema derecha. Por eso decía que en este contexto del tuit, del titular, porque parece que los partidos políticos están jugando a eso, en lugar de hacer el trabajo de cocina que hay que hacer para sacar proyectos adelante, para, bueno, desde las distintas sensibilidades poder acordar políticas públicas importantes, pues yo creo que este Gobierno lo que está intentando es, desde luego, hacerlo de esa manera. Como últimos ejemplos voy a poner las rondas que está llevando a cabo el Lehendakari con los diferentes partidos políticos ahora después del verano, que a pesar de que sabemos que tenemos un Gobierno en mayoría que nos da estabilidad, y quiero reivindicar la estabilidad como algo muy positivo en el contexto actual, porque nosotros sí tenemos unos presupuestos que nos permiten poner unas políticas públicas en marcha para hacer frente a los retos que tenemos como país, y eso sí lo tenemos, pero a pesar de tener esa mayoría, pues el Lehendakari y este Gobierno quiere tejer también alianzas con el resto de los partidos políticos, y a eso obedecen estas rondas. O voy a poner como ejemplo, pues cuando le telefoneó al presidente de Andalucía, Juanma Moreno,
con el tema de los migrantes, con unas declaraciones que había hecho él, pues nuestro lehendakari llamé por teléfono, le explicó la situación, se han reunido las consejeras. Ese es el camino de solucionar. No vamos a solucionar nada a base de titulares, ¿no? Entonces yo creo que quería reivindicar, yo creo que la forma de hacer política, eso sí marca una diferencia y creo que tenemos una forma distinta de hacer política y no nos tenemos que desviar de ese camino. Y en este contexto y en el contexto que hemos vivido también últimamente, también quiero poner en valor la no utilización de la violencia, ¿no? Porque efectivamente en el contexto en el que vivimos y tenemos, pues emocionalmente somos sensibles, estamos viviendo, bueno, pues emocionalmente contextos difíciles, pero esa línea no la debemos tampoco nunca de traspasar. Tiene que haber un respeto y con violencia de ninguna manera, de ninguna clase de violencia vamos a llegar a ningún sitio. Y yo creo que eso es también un mensaje que no nos tenemos que cansar de repetir. Y en ese contexto, pues bueno, es sabido los retos que tenemos como país, el reto demográfico, salud, y ahí tenemos el Pacto de Salud con un amplio consenso también para hacer frente a los retos que tiene Euskadi, el Foro de Seguridad que se va a poner en marcha y que se ha puesto en marcha ya y que responde al Plan Integral de Seguridad que quiere llevar el Gobierno vasco a cabo para a partir del 2026, oyendo a personas expertas y, como decía el lehendakari, sin complejos, porque sabemos que es algo que preocupa a la ciudadanía y donde, bueno, pues habrá que poner medidas. La vivienda, con las medidas urgentes, con los avales que van a entrar ahora en funcionamiento en otoño. Y bueno, como decíamos, bueno, ahí también tenemos los ayuntamientos y lo que pedimos es colaboración, tejer alianzas para que esos retos se puedan llevar a cabo de la mejor manera y todos conjuntamente, y creo que nos hace falta menos decir que vamos a tender la mano y más hechos que demuestren que de verdad las manos están tendidas. Xabier, hankaz gora jartzeik badaukeu pixkate edo ez? Minutu batean, bai. Nik bi aipamen egin nahi ditut labur hemen esandako hainbat konturen harira. Bat, Maria, zuk aipatu duzu legebiltzarrean saiatzen diala hainbat ordezkari politiko ura lertarazten edo, eta nik azpimarratuko nuke zor diogu, hemen dago gurekin Eusko Legebiltzarreko presidentea bakartxo dana, eta bea benetan horretan asko saiatzen da, eta asko eusten dio horri, bestela eskutik jun egiten zaigulako. Eta ni kongresuan egon itzan duela ezain beste, Eusko Legebiltzarraren bilakara ezagutu dut, baita ere batzar nagusiena, errespetua ikaragarria da besteak beste zuzentzen dutenak, bakartxo besteak beste, egiten dutelako zintzo eta gainera erakundearen errespetuari eutsiz, eta kongresura joan ginenean, harrituta gelditu ginean ikusi genuenarekin ez delako gure kultura politikoa, baina inundik inora. Bizkarra ematen, elkarri insultatuz, bueno, ikaragarra izan zen, hori bat. Eta bigarrena, lehengo astean, Uda ikastaro batzuk eduki genituen, eta han egon zen emakume bat, Carmen Kolomina, egoa daukate bere izena, agian okar nago, baina bea uset izan zala esan zuena, eta gazteriari zuzenduta, mundua hain beldurgarri dagola, eta bakoitza berera hainbeste juten dela, konsumitzen duten guztia, algoritmoei dialata, dala oso txikia, alegia informazio asko etzaiela iristen, eta bakoitza burbuila batean bizi dala, eta ez dakiela eta ez duela jakin nahi ezer munduan gertatzen ari danaz, eta ez da ere aldamenekoari gertatzen ari zaion horretaz. Eta hori esaten zuen zala, benetan oso kezkagarrian zan zerbait, gure gaztek hasi egingo dialako, eta mundua behain esku egongo dalako, eta hortaz, guk askotan aipatzen dugu balore komunitarioez, eta hori ere bada. Besteak beste. Ze bakoitza berera juten balin bada, bakoitza berea konsumitzen balin badu, gure herriak ere jai dauke. Bueno, sin más, hori bururatu zait eta konpartitu nahi non kezkatu nindulako. Ja, azken txampan sartzeragoaz, zuei galderak egiteko aukera eman dizuegu, eta zori gaitzez denak egiteko denborarik ez dugu. Inola ere izango, 8:30 bukatzeko asmoa geneukan, eta asmo horri eutsi nahi diogu, alegia 12 minutu geratzen zaizkigu. Hemendik aurrera bai, eskatuko dizuet, lerroburu formatuan erantzutea, ahalik eta laburren. Eta jokoa banatzen saiatuko naiz, Euge, nola indartu Europan aberri txikien etorkizuna? Ez da hori galdera erraza erantzuteko.
Guk alderdian beti pentsatu izan dugu eta defendatu izan dugu, herrien Europa, ez estatuen Europa, baina egia da, eta hala aitortu behar dugu, estatuak direla Europaren jabe. Baina, ahotsa daukagu Europan, eta gure ahotsa entzuten da, eta zenbait gauzatan eragina du. Eta saiatu behar gea ez etxitzen, eta gure moduan estaturik gabeko beste hainbat herri ere badago, eta horrelako sareak eta ordezkarien arteko lan amankomunak gauzatzen indarra eduki dezagun. Gu jakina da estatuek beti behaiena gordetzen dutela, ez? Baina hala ere, leheno aipatu ditugun xirrikitu horiek, leihoak zabalik ez dira behin egoten, baina xirrikituak aprobetxatzen jakin prestatuta egon eta kolokatu mesua eta erabakia aldanian. Eta nik uste dut bakarrik egin dezakegun zerbait ez dela, baina beste batzuekin lankidetzan hor bide bat egin dezakegula. Maria, ze mezu duzue gaur gazteentzat? Ze galdera zaila, gazteentzat. Begira, demokrazian sinistu dezatela. Gaur egun hori izango litzateke nire mezua. Ederki, labur. Hau ere zuretzat, ¿será posible culminar el traspaso de las competencias este año? Pues yo tengo que ser positiva y tengo que decir que sí. Porque en todas las reuniones, y mira que les manifiesto, de hecho, volví ayer por la noche de las reuniones que tuvimos ayer en Madrid y les manifestamos. No nos habéis pedido más plazo. Tenemos hasta final de año, queda esto, en octubre os vamos a traspasar ya todos los textos de todas las competencias que nos quedan pendientes. No nos habéis pedido más plazo. Y al otro lado de la mesa no hay tampoco petición de más plazo. Por tanto, mientras el Estado no nos pida más plazo, nosotros entendemos que es posible que se cumpla y estamos trabajando en ese contexto. Iremos viendo. Eider, ¿cómo valora las desigualdades existentes en Gipuzkoa eta nola gaude beste zenbait errealitaterekin alderatuta? Kasu horretan esan dezakeguna da Gipuzkoa oso ondo kokatuta dagoela, Gini indizeaz askotan ere hitz egiten dugu eta hor esan beharra daukagu 23 puntutan dagoela kokatua Gipuzkoa, 2 lurralde bakarrik daude Europa guztian gure aurretik, eta gainontzeko guztiekiko desberdintasuna da, kasu honetan, pandemia garaian herrialdeek edo okerrera egin zuten desberdinkeriei dagokienez, edo maila berean gelditu ziren, eta Gipuzkoak hobetu egin zuen bere posizioa. Erronka handia daukagu, oraindik lan asko daukagu egiteko, baina desberdinkeriei dagokienez, Gipuzkoa, edo berdintasunari dagokionez, Gipuzkoa ondo kokatuta dago, berdintasun sozialai dagokienez. Eta aurrera egiten jarraituko dugu. Maribel, ¿cómo es la vida en Madrid en ese ambiente de crispación? Alegia, zuk nolako eguneroko harremana daukazu Voxeko parlamentariekin, diputatuekin, PP-koekin? Voxekoekin ez. Batez, de hecho, hor Abaskal dago, daukat eskailera batzuk, eta aldamenean Abaskal, eta Abaskal, ni legebiltzarreri itxenitzenean, beha zan legebiltzarkide, Maria Sangilekin antzean, eta ez gea agurtu eta aurpegira begiratzen ere. Agurtu ere ez? Ez gera agurtzen. Euskal Herritarra da, badirude ez gerala pertsona, nahiko pertsona berarentzako kategorikoak. Eta oroar diputatuen arteko bizikidetza eta tratua eta... Egia da, eta hau ere aitortu behar dut. Gauza bada ikusten da bronka guzti hori, ez? Gero, harreman pertsonala zenbait diputatuekin ere izaten dira. Ze azkenian, batez ere batzordetan eta ponentzietan, jendearekin hitz egin behar duzu, desberdin pentsatzen dugun pertsonen artean hitz egin behar dugu lege bat aurrera ateratzeko edo akordio bat lortzeko. Eta egia esan saiatzen gara beti akordioak lantzen. Zaila da Madrilen ze, adibidez legebiltzarrean replika dago la sala de apaños, guatzen ez hor, legebiltzarrean juten ginela. Ni Madrid iritzen nitzanean, ni replika, ni sala de apaños, zerrez, han ez da bai da politikorik. Han da, benzer. Nik hau daukat eta nik hau aurrera eraman behar dut.
Eta orduan, klaro, nirekin ez aldezu akordio batera iritsi behar, o transazionatu behar, ez zoi zer da transazionatzearena, eta horrelako gauzak, edo neria bozkatzen da, edo oso zaila da akordiotara iristea. Gauza txikiekin ere, bada. Orduan, giroa, bueno, esaten da, oitu inaltzea, lehen galdetu didazue batzuk, eta ez, egia esan, etzea oitutzen, eta eskerrak ezkeran oitutzen, oraindik hau zabalk ebiltzen dira batzutan, baina, bueno, hor egin behar dezulan, zirko horretan egin behar dezulan, eta beraz, zure esfortzua eta zure aldezun guzti hori hor lortu behar dezu, azkenian, gu hemengo herri hontarako lan egiten dugu, hemengo pertsonen bizitza hobetzeko lan egiten dugu, baina azkenean gure eszenatokia eta gure egitekoa Madrilen dago, eta beraz, egokitu behar gera aldegun bezala hartara. Batzutan esaten digute, eske zuek ezberdina zate, klaro, eske zuena diferentea da. Eta ez dakizu zenbat eta zenbat aldiz esaten diguten, klaro, eske nola eskatuko ez, hori zuek badakazue, ez da zuengatik, eta zuek oso ondo zaudete, baino kontu zibili behar gera, eta gu gurea defendatu behar dugu, beti, egunero. Mos-mosean, Euge, ze aukera daude EH Bildurekin akordioak lortzeko? Ze akordio? Gu saiatze dea EH Bildurekin akordioak lortzen. Eider Mendoza asko saiatzen da akordio importanteak endemaz, ez? Pasa dira hilabete batzuk adibidez aurrekontu negoziaketak izan zirenetik eta Leister berriz ere etorriko zaizkigu bueltan. Baina nola da, zuk eramango dezu astua errekara, baina erateko asmorik espaldi madaka, eta hori oso nabarmen geratu zen aurrekontuetako azkenengo negoziaketan, ze estrategia landuak gauzatu zituzten eta ze aitzaki rokanbolesko markatu zituzten, Mariak esan duen bezala, eskua lusatuta daukagu, ez? Behin eta berriz esan, baina beti ezeskoan geratuz. 10 urte daramagu Gipuzkoan, ni Batzar Nagusietako bozeramaile naiz, eta hor nahonetik 10 urtetan, aurrekontuak beti EH Bilduren ezesko borobila izan dute. Argudioak aldatu dituzte, diskursoak aldatu dituzte, bozeramaileak aldatu dituzte gauza asko. Baina gauza mantendu dute invariable, gaur arte, ezeskoa. Orduan, konstiente gera, adibidez, Gipuzkoan, gehiengorik ez daukagula, berak fardatu egin du, ez? Egonkortasuna daukalako. Bueno, egonkortasunik ez dakasunia, pixkat lan gogorxeagoa izatea, bai, Eider, baina hala ere, Eiderrek demostratu duna da, benetan nerbio eta importantzia duten akordio hoietan gai izan dela batzuekin edo besteekin aurre ateratzen, baina EH Bildurekin bereziki zaila da. Claro, gero Arnaldotek entzun genuen joan den egunean esanaz adibidez, etxe bizitza politiketan ezinezkoa da akordioa. Eta zaintza kontuetan ez gera akordioetara iritsiko, eta horrelako premisetatik abiatzen baldin bada diskursoa, baina, bueno, ez da izango, Eider eta gu eta danok saiatuko ez gehalako. Maria, zein da zure iritzia Europak eta Estatu Batuek adostu duten arantzelen inguruko akordioaz? Bueno, lehen esan detez, akordio txarra izan da guretzako, ez da izan akordio ona. Europarentzako ez da izan akordio ona, eta ikusi da ahultasunetik onartutako akordio bat izan dela, ia beste erremediorik ez zegoelako. Ez zegoen beste erremediorik, hori da galdera. Ez dakit, baina ikusi da negoziaketa horretan oso ahul gelditu garela, eta batez ere nola estenifikatu zen. Ursula von der Leyen gizon honen golf kanpo batetan akordio hori izten, ez? Humilazioa. Enpresariak eta ekoizleak eta oso kezkatuta somatu dituzue? Kezka badago, eta esan deten bezala, guk inpaktua gure barne produktu gordinaren uneko 0,33an daukago aurre ikusita, mai sektorialak martxan jarri dira, kontaktua etengabekoa da,
hor baita ere sortu zen industrialen defentsarako taldea eta hainbat neurri jarri diren martxan eta tokatzen zaiguna eta gure eskuetan dagoena da neurriak jartzea, gure industriaren alboan egotea eta laguntzea nolabait egoeran honen aurrean. Eta hala ari da Jaurlaritza eta esan bezala Maiorrek dagoeneko abian daude. Baina galdera baldin bada nola zein da zure ustea, nire ustez akordio txarra izan zen. Bueno, eta bukatzeko Lauretako edozeinentzat, erantzun nahi duenarentzat. Ez alduzue pentsatzen Espainiak, Estatuak, Frantzia, ezarriko baino, oraindik ere nabarmenagoa litzateke, bereganatu edo jan egin gaituela herri modura. Odola baldin badaukagu edo odola daukagun bitartean ez. Eta nik espero dut odol asko eukitzia eta gainea epela eta behar danean beroa. Garenari eusteko eta geuria errebindikatzeko. Eusko Alderdi Jeltzalea dela 130 urte sortuzun, Sabino izeneko batek, helburu eta meta politiko nabarmen eta argi batekin. Eta zan, egunen batian Euskadirentzat estatu bat lortzia. Beste era batera nahi baldin badezu esan da, egunen batian gizon eta emakume askez osatutako Euskadi askatu bat lortzia. Eta bide luze, aldapatsu, malkartsu, zail, aspergarri ez zuen bezala deitu, hori egiten ari gara, beti aurrera pausuak, aldirenean pitxin bat handiagoak, eta bestela txikiekin konformatuz, baina hori egiten ari gara. Eta egin behar ez deguna, konformatu hitza erabilidet, baina hain kontrako esango dut. Konformismoan ez dugu erori behar. Bidea luzea bada eta neketzua bada, ere ez dugu konformismoan erorik behar. Bertzale bezala ezin dugu hori egin. Ze konformismoan geratzen denak atzera jotzen du, bide horretan. Eta beraz, eta helburua galdu egiten du. Eta guk beti helburua argi, eta Espainiak aleinak egingo ditu, mendeetan eta mendeetan egin dituen bezala, Frantziak zezanik ez, baina guk eutsi diezaiogun, geuriari eta barruan daukagun odol horri. Euge, Maria, Maribel, Eider, Oianeri ere bai, eta bereziki zuei, gaur solasaldi honetara etorri zareten hori eskerrak eman nahi izkizuet bihotz-bihotzez, hau antolatu dutenei ere bai, 8:30 janko, nio, Uzturre! Uzturre foroak antolatu du gaurko elkarretaratze hau, solasaldi hau, eta ez dakit, zehazki nondik datorren izen hori, Uzturre zenarekin loturarik baduen, bai ala, bueno, Uzturre zena hauek baino oraindik ere gara zailagoetan jaiotako eta bizi izandako pertsona zen, eredu bikaina eta Uzturre gaina ere ez da leku txarra talaia ederrarekin gure herria zein den ikusteko eta jarraitu beharreko bideak zein diren argi ikustezagun. Eskerrik asko eta eutsi diezaiogun. Hoxe.